Normala ke niam biya mal kan Nuer online TV channel ke jan gwasme ban rashme ban jaling ke Quirington konon togre which Nueri ke re which ka South Sudan bantin kon lat ko rodian ban keling an gwasme kan kono niam re ler kan me mi jiram jidit kan Nuer online TV channel naga jeno jender subscribe kader Nuer online TV channel ba dere je de nywana sen ko ken kader notification be dere je twany ko de latin content be de kan chomala shupkeje an lerame dero kana jala konti link ler gwasame ken yam nerwe kaya ko ligen tin kontu len malabe na je gwatame an ler ban link gwasame rega dan to kare wech ka so Sudan gwasin ci ji Uganda ala UPDF chicken ren yalien chicken jakko bana bako bok kanasir kalungu chuk na me janana ban wi gwasame ler dan chalat gwasame no shirin yal bok yes ren yal bok yes ren yal chana che ko ko bot yes ren yal che ka chana nak amen bi ngai ken yam kuma kirma yadit shi kum be mal bi no tele mide talk mi ramila kwar talk medene ka de ka bok weather achina ideal chi ko touch ko na chi ko touch tenanin Lata welkel by the way ta welkel PM ke weather lo china ngut kam tararam gwada mo shinanian shirmeje kona lat ala kum kirme yadit chedeben ga changdar biga yikben ka wer mistake chin wari jalat mistake ta ko kam ga kane ken jen mistake nyam ko ne de ti ngaje je gwa no shikan dier ke de ni SSPDF de ne SSPDF yos keneka la toy yours can they are simply using them okay ni wo nanke na nanga kare which ka juba ne de kono kwa evacuate a jechen bor ne kon te kana sir ne de kono te kan ka wulang ne de kono te ka bong ka kobo kujimi ke ka law Nuer ta da nanken na ka janan kan janga jere wi ka juba te chi ken re kur ke te children lok Nuer ga kum so Sudan ka kene ko cha general naka ko cha jen nakur cha ga de for cha ga de evacuate de nang ka bona jen do dan lat kana they were not happy at all shika happy ko anken menyot ken no shikan ne ken chicken kanok you know chicken ne ken kanok de kana kula no de chang na ta dan la we lor ke je ke airport chicken be la won nuerten Nueren konen kulu chuan kel ke kin mi yadi chi a jang cha den enten ka jang kel tin kon la reporter den warwa nyalat but the rest of them like chief of defense jero ye chala de no ban wer baga nak Nuer ne kel ga juba baga yin nak yene kontin kulu chuan kel ke kin mi yadi jen ban na kane de kontin ban nak kane de konen ngeje no bum mani yen bo da ye yig nak ro ye da ne shigane lat pin en kin mi yadi no ngwa de shig right si aja nene go shikan mat pinye no bugun wer bukan kana and they did jen kulo te ka rwande lat kon ga tama shikan ware shikan ka buk si aren yal dana si buk si aja nen ko ren yal boga ka bogo nen ware so needing one dong de ran gujeno na me si talk but ngay ni jen go tamari jaten kare ba wono bonen gwa dan titena ko en kirm yadi target che target ni de content lanware tin te dawi karodian ko ko target bo meni den content re kumaka ngaje je gwa no espele mayo of course espele mayo ne kon ja yantin kanware rudian kanware ne jen dangro ban mo ko lu gwa se me report dana chano report me ata danan ci kwar ne kirma yadit she dech dung Uganda dech dung Sudan naka Sudan she ke involve re kore me akan ko le use on tin kono ko Nuer ko le nakaje en roje chalat pan kaje agat Uganda gat Museveni me che gwar ke Twitter en wo yenje jamboro kwa surrender ke yana kwarun watch kwa surrender ke UPDF ala deni Uganda tin konen be ken kor kana to kana na bukti an ka wer ko kwana la bukti an bong nu bugana tiang
boga na tiang kan ne pen ka chang wal baro ka pai diok but chang wal bakal ka pai diok ron kin dang ro jan dang ro di jen chang ada ne boga na ka ja so ne me ngum nyode je gwan wo sela mi chala mal re wi ka so Sudan ke tam me ka kirim yadid bo chala ngor lo dang ra kwar me de mal de non ko da me ku antinu ko lu use ka jana be wer chinanien na mo che chuang chana manana chalat gwasame ka tok English ka do badan cha report ka chana jiling. Tension have escalated in South Sudan following report that the Uganda People Defense Forces carried out airstrike in Nuer territory, allegedly targeting areas in Nasser and Lunguchuk on the night of March 16, 2025. The strike were reportedly conducted using Antonov bomber, raising fear of border regional conflict. Sources indicate that the Ugandan military involvement follow alleged agreement between South Sudan President Salva Kiir Mayardit government and Uganda. Ala gwada me nyodo je gwano la kum Uganda kene kum Kiir Mayardit cheka rodian mat. Ano biken nirikon tila nuari biken kanek rewika South Sudan. Jen kule teke message me nen yeno gwada me kama ozi la jeno our mission in South Sudan has just begun. I want to offer the White Army an opportunity to surrender to UPDF before it is too late. We seek brotherhood and unity, but if you dare to fight us, you will all die. Jen Fonde take another country. What involved him in another country conflict? We ka threaten mani timo ti shade ne. Kete ni wida dien miran Uganda ngunonga ka South Sudan. Kuedich. Accusations have surfaced that the UPDF was bribed to suppress Nuer community, further deepening ethnic and political division in the war-torn nation. Ala duoba me ala en UPDF cha ka jur ka yo akirim yadit. Ya mo ke yo to bekana Nuer bekan ga nagaje. Okay, bekan ga nakki bekan ka joj. Winde kontegatin. Ko en men lat ko gwada me en point de en UPD ya bala Uganda Defense Force la warning kan to bekam kan jejen bor imote shi surrender kan e bine ye negen dial na mo banyo da jen wo kanedi cha jur. Okay, ne de kontila international organization ten kontin kumala te pindien ken chicken dear. Whatever happened, Kawid Kokian, they don't care. What happened to Nuer community, let me simply say, Nuer, they don't care about it. Because Mukuga care, she's going to capture Kenyam, they don't care at all. Okay? Chicken dear. And Tami Misha Nasser, Kanelunguchuk Misha, Marani, Neme, a Ugandan Ledamo. They are the one bombing civilian. Go tell the military, Miaka, Nasser, Miaka Lunguchuk. Minyene kan kasfele mayo de kunyen kasfele mayo chicken de bom nana because asfele mayo party can a part but right now la Nuer community ke le jol kan no es ke jasfele mayo but target dien wo bukan Nuer bukan kan that's the main target tele ka target odien so na me jan dana to gon tama ano Uganda ne cha ka jur ka jan la lat karam cha jur ngula le demo la ne ne ye ne kontin tin cha joga jen wo wer naka kayeno larun kula gangan no biarun gang mete kere ke chetok so and kum South Sudan at this time ka mi chetoga che ko maje di nen yenamo anyok a chemical nakan na ke chemical mugu yenen no menakan wore le loydun da tet gonti yenten no Ashanki jin kwara mi motel loje di bone lo chile dier ka tika dana ka liya dana ka Nuer so I don't think they feel happy about it. They end up kujo condemn but na mecha beyond tin konti lat karodien. So you guys have to know this. Ajen dana to kontama re which kaso Sudan no jang chicken targetien chicken they already did it. Targetien since they say that we are going to revenge General Majudak, this statement they said it during the funeral, Karawiki Juba, and Chief of Defense Minister. Kara now here it is. Kajana cha inyo kumuko ya sekenu ram gat Museveni, Mozi. Okay, ko can take a mission ka South Sudan. Imagine, Kwer Kiir Mayardit
chang his own troop chaja trust we transni widodian teleje yene kon la SSPDF. You guys are a disgrace to Sudan.